Vietna vai to ki sai le the wai thu te again no pina besaida ejite na lung forism le get ni na bekin pi hon poi le kum som ni kum nga chin silver jubilee poi te na set takena nei the Maranatha Bible College te na tunu de som ni nga som le population kum ading ina backup dinner ceremony te ngom takena nei the to khet takte Full Gospel Worship Center Malaysia Full Gospel Worship Center te da range mina Sezel Pito nom takena zo thei chile Malaysia Christian Assembly the CA te da next level leadership seminar nom takena nei thei chi te hi ding hi tua again te en supa ding heleng khanda a kalimyuk tahan aw mahi besaida ejite da nung abesa February ade somlikiat ni ina biakin pi attack hon poi nom takena nei the hi chi thu ki za hi hun sunga hi le hi biakin hon poi bek tham lo ina hi besaida ag church kum som ni le kum nga chin silver jubilee te jong nom takena nei the ya hi besaida ag pen abesa tul ni le khat kum para ki phuthia tukum tulle som ni le guk takte kum som ni le kum nga te achin hi ya tua kum som ni le kum nga chin le biakin pi na set takena lamu in to biakin pi hon poi jong nei the hi chi thu ki za hi hun sunga a hi le biakin konghong nang nei sakina tulai tak DC4 okatha kali lambat kali district DC4 okatha hi revenue gun zathuam le to khit takte kolngam AG kolngam bup AG General Council as advisor hi El Johang te da hon na nei the hi chu to ki za hi to bak tham lo ina hi un sunga speaker le pasin kamal pula nang nei sakina advisor El Johang hi ya hi un sunga mi tam pitak khel theina pasian na sem tam pitak hi zongina por pi dei dan loina pi phum AG BCM chidani da ki hel theya pa toina lai pi pek na le lungdam pi na pek na te dong tam pi nga thiu hi ina bek tham loina hi bek in hon poi le silver jubilee te nuam takena ki zo the hi chi tu ki sa hi to khit takte Maranatha Bible College te na nung abesa somesagi ni na backup dinner te taung phila ag biakin zangina nom takena ki bol the hi chi to ki za hi umi backup dinner ina boi nga ding te hi anule pa a hi kele amawi mel thei te misagi migya chana sap khon ne ya hiun sunga hi backup dinner te nom takena nei the hi chi to ki sa hi to hit takte Malaysia ma hi Full Gospel Worship Center te na nunga besa kal sung tengina range mina nuam takena ki nei the hi chi to ki sa hi un sunga hi seminar bek tham loina revival service tayong ki nei the ya worship to hitale pasien min ki phat zia ina hi un so hi worship center mi tampit tak chong kel theina
pasien kha siang thom pina to nuam ki saba ba hi chitu ki za hi bektam lo ni ina hi range mina le revival service te a main speaker a hi le yang kung panina Reverend Pauzel Mang Full Gospel Assembly Paul P.T. Mission Director khat a hi Reverend Pauzel Mang Zimbang P le speaker P hiya siapa tungtonina pasien kamal kizaina siapa injong pasien kamal pulak zia zaina hi hun sunga pasien kha siang thonjong siapa mukle kamte zangina ki khoi mal khat simin jong thakinga ma ba hi chitu ki za hi bektam loira hi hun sunga hi Malaysia om sangam te jong na sep hun hi tama le of de u to ki tua kina hi rain seminar le revival service te mi tampi tak ki hel theina pasien kha siang thom pina tunom ki saba ba a apiang thaklo mi tampi tak jong hi un sunga kitel chen na that ngai na nom ki saba ba hi chitu ki za hi to khet takte atop na dingina a hi le Malaysia khomau ma hi gammau ma hi Christian Assembly JCA teina hi le next level chena leadership seminar nuam takina nei thi chitu ki za hi leaders next level leadership seminar a hi le all company na pa hi Reverend Daniel Paulen Mung hi sia Paulen Mung pen call gam singunau chu tong pi yakwe Lian su a o ma hi Grace Baptist Church te church pastor Reverend Paulen Mung hi hun sunga siapa experience te tungtonina hi tale hi next level china leadership hun sunga nuam takina hi leadership te seminar te nuam takin ki zo the hi chitu ki sa hi sia Paulen Mung pen tulai tak ei zo mi sunga pasien ja sakma ba ipasta sia te lak panina khat a hi ma bangina ama tungtonina zong pasien kha siang thon na semina hi seminar leadership seminar tung te nuam takina ki nei theya hiun sunga akka hi seminar sunga ki hel kha na kha simin zong nuam ki samba ba ina ki met pi ma ba a hi next level leadership seminar te tungtonina mi tampi na met loina hi seminar te zong nuam takina pasinom pina to ki nei theya nuam takina ki zo the hi chi thu ki za hi zo suan zo ta te ten na a hi kol pia in hoi alam nom te adingin Mercy Myanmar Construction Company apai sai na om den hi in a neo alien design tom te etlom tak le amon hoi pen le azat nom pen ding ina akilam sak den hi van zat te zong a hoi pen le atom be pen ding ina kigel sak den hi na set na te nisimina kivil dena intek te lungkim na ma ulpu penina akineten hi wai manina zo son zo ta te adingin MMC phone number ni nga kwa khatsagi nga gukli kwa WhatsApp le phai ba adingin wa nga kwa ni nga thum pem kwa